ba hlaha lebatoweng la Amazon ba bolela hore ba batla ho ikemela dentro do próprio território. It's not just about protecting the territories and the rainforest. It's about people. There are people living there. ho fihla ha Lula ho ile ha ba kgothatsa Lula lá. She feels recognized as a people, as a person from the Amazon. She feels that now she has someone who speaks for her, finally. Lula o re o tla buisana le mongodikakaretso wa matjhaba a kopaneng Antonio Guterres hore naha ya hae le yona e fuwa monyetla wa hore ho tla ho tshwarelwe kopano ena ya COP nakong e tlang. Matona a kopane mme tebello ke hore dipuisano e tla ba tse matla. As you know, we are currently quite frustrated with the pace of negotiations here at COP27, and in particular we are concerned that we are not making progress on key issues. Sophie Mokwena, SABC News, Sharm el Sheikh, Egypt.